بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly jamaat, bugünkü cuma hutbasının teması ittirdin tamağı, buzukulardın sıyı. Bu kanday tema olup ketipdir? Bu ne degen maani beret eken degen büdömlük oylor payda boluş ıhtimal. Anan emi elimizde aytılgan söz, atılgan ok, bepekir aytılgan emes. Bugün göte turgan temanı arganday burçtan turup, arganday öңüttö, ayqırıp, kıykırıp dele, biyike çıgıp alıp, orundaka oturup alıp, жылуу жумшак hikayalar menen kozdop ушул учурга келдик да. Анан мен бүгүн ушундай тема тандадым. Эми жакшылап угуп, тыянак чыгаруучу сиз өзүңүзсүз. Allah öz ayetinde "Estağuzu billah, kad aflahal mu'minun, ellezine hum fi salatihim khashi'un, vellezine hum anil lagwi mu'ridun." Sadakallahul azim. Kad aflahal mu'minun. Müminler kutuldu. Müminler cendi. Müminler iyilikle yetişti. Aflah degen müminler beşike joldoma aldı. Alar beşlik boluştu. Ellezine hum fi salatihim khashi'un. Alar namazların turguzup tikelep okup jatkanda korkunuç menen, Kudaydan korku menen, özün tömön aluu menen okuşsa, ekin sıfatı var deme. Ekin sıfatı var. Sabak dal uşul ekin sıfatı jönünde. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Alar bepayda sözdörden, bepayda işlerden, paydasız söz, paydasız işlerden özdörün jügöndöp kalışsa. Uşular iyilikке yetişti deydi. Bepayda sözdör ayabay köp. Bepayda sözdör ayabay köp. Tabi'inlerden, alarga çeyinki sahabaların doğrundağı bepayda söz, zikir kılıp oturgan kişiге kelip, emne kılıp oturasın degen sözü özü bepayda dep esептелчү экен. Kur'an okup, zikir kılıp oturgan adamды мындай bir karaganda degen özü bepayda eken ele. Biz hazır bunu bepayda debeybiz. Biz bunu paydasız debeybiz. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir felyekul hayran ev liyasmut. Sadaka Resulullah. Allah'ın жалғыздығына, ahiret gününün boloruna çın jürögünün ınanıp iman keltirgen insan al жақшылықты süйлösün. Kolundan kelse жақсы söz süylösün uşul kişi. Kolundan kelbeybi liyasmut, paydasız sözdörді süylep alбоо üçün liyasmut tilin tıyıp jim otursun dedi. Uşul жақшылықты süylö, kolundan kelbesi jim oturu kimnin sıfatı dese Allah'a ahiret günkü iman keltirgen insanın. Al kim dese al mümin insan. Azırla jogorjakta müminler kutul dedip Allah Teala öz ayetinde aytты. Bir söz menen aytkanda kimdir biröөнүн arkasından bilbey turup gıybat süylөө jönündө ketbar tat söz. Sözdü bödömük kılbay aytıp koyoyun, kıjalat kılbay isterdi. Gıybat kılуу, uşak aytуу, imiş çıgarуу jönündө ketbar tat söz. Allah öz sözünde estağfurullah billah. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Sadakallahul azim.
وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Biri-biriňerdi artyňardan etiňerdi jep gıýbatlabagla. Ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta. Allah şunday bir tamay aýtdy. Özüňdün bir tugan, musulman bir tugan, koşunan, bul göçöde, tigi şaharda, bul rayonda jaşagan, je bolsa başga өлköde jaşagan musulman. Musulman degen al menin bir tuganym. Özüňdün musulman aga eniňdin etin al ölüp kalganda janazaga bargança "Apey jaman kursagym açdy ele. Som jerinden bir ettü jerinden bir kesip jep alayınçı" dep oşonun ölüp jatkandagı tulku boyunan mындай bir şapalakta etti çiğki kesip jey alasyňby dedi. Fakarehtumu jirkenesin. Jemek dursun sen anın cansız ölük denesinin janına bargandan kooptonup korkonosun. Jirkenesin. Senin süylep jatkanyňda dal uşunday jirkeniştүү nerse özü. Süylep jatkanyň özü oşonun etin jegen menenle birdey, birok jyty jok bolgondugy üçin jirkenbey atasyň da dedi. Jyty bolbogondugy üçin gana jirkenbey atasyň. Bolbosa sen anın içek çabaklarынан berile jep büttüň özü biröөнүн arkasından süylegen. وَقَدْ عَرَّفَ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gıybat jönünde öte mıktı dengelde düşündürdü. Sahabalarga aytdı Peygamberimiz. "Etedrûne mel gıybe." Gıybat degenden emnekenin bilesiňer mi dedi. Allahu ve Rasuluhu a'lem. Allah janan anın elçisi siz bilýüçsüz. Biz bilbeybiz. Aytyňçy ya Rasulullah. Peygamber aytdı. "Zikruka ahaka bima yakrah." Elge uğulup kalusunan hooptonup anın elge aytılıp ketүүsün jaman görgön bir tuganыңdın sıpatın süylöňdün özü gıybat dedi. Şunu atasmı men düşündüre aldım sizge? Sizin bir kemçildigiňiz bar. Geçe bir jaman iş kılıp koyduňuz. Oşonu men süylep elge oşonuňuzdy uguzuşum, uşul gıybat dep atat. Musulman bir tuganыңdın el uksa manayı pas bolup düşüp kalışı ıhtimal ele. Uşul kemçildigin elge aytığının özü gıybat. Sahabalardan bir özü durup Peygamber'e mınday dedi. "Efera'ayt in kana fi akhi ma aqul?" Ya Rasulullah. Yem aytыңыз, жооп бериңizçi. Uşu men aytıp jatkan söz menin musulman dosumda bar bolsoçu. Men andağı bar kemçildikti aytıp atam. Qal in kana fihi ma taqul faqat igtabta. Egerde sen süylep jatkan nese anyk ele al biradarыңda, şu tuganыңda bolso, anda sen anyk gıybat kıldың, ankeni andağı al özü jaşırıp jürgön. El bilip kalbasa eken, körüp uğup kalbasa eken, tuyup kalbasa eken, elge jetip kalbasa eken dep jaşırıp jürgön kemçildigin jetkirdiň. Gıybat kıldың. Etin jedin. Kalagan jerden jedin etin. Sanınan jedinbi, kolunan jedinbi, kursagın jarıp jedin, içek çabagın jedin. Jedin. Ve in lem yekun fihi faqat bahatta. Egerde sen süylep jatkan kemçildik anda bolboy kalsa, anda şoruňyň kurugany şol. Anda sen aga jala japdyň. Jala japdyň. Bizde şunday bir kızık söz var da. 2-3 sayasatçı oturup kalat. Anan anın janında jagyn taýmynda oturgandar bolat da. Aylandagylarga bul üçü dünýäni başgaryp atkany ele seziledi. Anan al, şol bizdin prezident jönündü. Yoksa başka prezidentler jönündü janında oturup ekö süйлöşüp atkanda tigini karap, bunu karap oturganday süйлöşet da. Tigi aytdı da. Anan tigi aytkandan bul mындай dedi da. To'ra dese, "İyi" dep da. Kayaktan çıkarasın oşunday sözdü men taң kalam da. Tigi aytıp atpayбы dep koyat da. Anan "İyi" dep koyat bekisi da. Kayaktan çıkarat deyim oşunday sözdü. Korkpoyбы deyim de egerde kıyamat Allah Taala turguzup ökörman. Sen oşunday demedin bele dese, "Emne deyit eken" deyim da.
Анан дагы "Вай, биздикилер мындай дей берет. Тигими коркутуп койду" десе, "Эми коркуп калды." Абе, кантип коркутту экен дейм да тигичи. Ошондо коркутуп атканын бул көрүп турду экен. Деди бекен дейм да. Кантип коркутту экен? Эмне деди экен? Эмне айтты экен? Ушинтип жок нерсени сүйлөөнүн өзү жала жабуу. Кейде bir адамдын аркасынан жала жабасың. Кейде 1000 адамдын, кейде миллион, кейде миллиард адамдар үстүнөн жала жабасың. Кытайлар ал болбойт ал. Дейсиң го? Кытайлар алар адам эмес, дейсиң го? Алар адам, аябал эмес, алар адам. Аларда жок кемчилдикти айтуу миллиардтаган адамга жала жаптың дей бер. Сүйлөгөндө тилди жүгөндөп, этияттанып, эсеп кысабын берип сүйлөш керек. Имам Ан-Навави мындай дейт. Бул гыйбат кылуу түрдүү болот. Этап-этапка бөлүнөт. Мейли тилиң менен, сөзүң менен жеткирдиң, кандайдыр бир айтып. Ау фи китабик, же мынтип жазып койдуң. Бирөөгө SMS тик сүйлөгөн жоксуң, бирөө жазып. Уктуңбу, паланчы мындан болду деп жазып койдуң, тың кетти. Ушул да гыйбат деп атат. Этият бол, кагылайын, группаларга бир нерсени тарката бербе. Мына эки бармагың сөймөйүң эртең өзүңдүн тозокко түшүңө себепчи болот. Аурамес, же кашың менен серптиң. Мен сүйлөп атканда экөөң отурасыңда бирөөсүн мынттың мени. Кашың менен серпишиң ошого мени мыскылдап, келе-келеп, ушул мени гыйбат кылып атканың. Ау ашарта илейхи би айник, же көзүң менен ымдадың, мынтип койдуң, көз кысып туруп, мынтип койдуң. Ушул да гыйбат. Ау ядак, же колуң менен көрсөттүң, же ар кандай кылдың, колуң менен бир мимик мындай бир фигураларды көрсөттүң. Ау расак, же башың менен мынтип койдуң, же мынтип койдуң, ар кандай. Айтор ошонун бүт баары гыйбат болуп эсептелет. Эгерде сен аны кемсинтүү максатта ушуларды иштетсең. Бул бирөөнүн аркасынан билип билбей сөз кылуу бул гыйбат. Ушул гыйбат өтө чоң күнөө экенин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дагы бир жолу айгинелеп мынтип атат. Анын бара турган жери кейиштүү тозок экенин да айтты. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам "Ламма уриджа би" Аллах мени түнкү сейилге, ми'ражга, түнкү сейилге 7-чи кат асманга чейин алып чыкты. Бейишке киргизди. Тозокулуктарды алыстан көрсөттү. Марарту би каумин, мен өтүп бара жатканда бир коомду көрүп өттүм дейт пайгамбар. Лахум алфар мин нухас, алардын тырнактары сап сары курчутулган жезден эле. Жез. Алардын тырнактары курчутулган жезден эле. Эхмешуна вужухахум ва судурахум, беттерин аймап, этин шылып сөөгүн көрсөтүп, көкүрөктөрүн сөөгү көрүнгөчөктү тытмалашат эле. Факульту мен хаула я Жибрил, мени жандап бара жаткан Жибрил периштеден сурадым. Булар кимдер? Десем, хаула аллазина яакулуна лухуман нас ва якауна фи а'радихим. Булар сиздин үммөттөрүңүз билбей туруп, чала билип, билбей туруп, адамдардын абийирин жыртып, алардын аркасынан гыйбат кылгандар ушулар деди. Эртең ошентип өзүбүздүн жүзүбүз менен көкүрөгүбүздүн этин сөөгү көрүнгөнгө чейин жезден болгон тырмактар менен тырмап калбайлы. Туугандар, азыр мында караса аябай сулуу отурабыз да, ак көйнөк, карашым, үтүктөлгөн, ар кандай келбетте отурасың да. Эми мында отурса, азыр эле ошол Куран жаттап бүтүп эле бияка киркегинде отурабыз да, бияка. Бир чымынды учурбай тургандай отурабыз да. Чымын консо дагы көш дебей турган адамдардай отурабыз да, ошондой бир момун болуп. Чындап келгенде аябай гыйбатчыбыз, этият бололу. Аллах Кур'анда өз сөзүнө estağfurullah "Veylül likulli humezatил lumazah" Sadaqallahu azim.
Ar bir tili menen de, kaşı menen de gıybat kılgandarga tozoktogu örön bolsun dedi Allah Taala. Tili menen de, kaşı menen serpip gıybat kılgandarga tozok bolsun dedi. Allah kargıştadı. Allah kargıştagandan keyin anam uşul adam oңоп эле. Uşul adam oңоп эми uşul bir жакшы жыргайбы uşul adam. Allah anı kargıştadı. Allah kargıştagan adamdardын sabında, katarında, üyüründe bolup kalbanda. Bugün cumadan biri jıyıntık çıkarıp çıkmayız bu uyga. Boldu, men bugünden başlap hiç kimdi süylebeyim. Peygamberimiz aytadi. Min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'ni. Sadaka Resulullah. Musulman insandın özü tutunup yaşap gele jatkan İslam dininen algan en mıhtı asıl zat sapatı kaysıl bolsun dese Peygamber aytdı. Tarkuhu ma la ya'ni. Özüne tiyeşesi jok nerselerge kiyiligişbeyle koysun. Uşul. Sizge tiyeşesi jok nerse, men kiyimnin razmerini sorat, ne kılasın? Ne kılasın? Mına bas bara жатқан adamı karap durup, şunu salmağa kança çıkat eken? Bilsen senin maşinanın naloguna boşatıp koyup atabı. Boy uzun eken, kança 1.90 çıkarmış ol. Ökü talaşı da, 1.80 çıkar. 1.90, ökü kadın talaşı da değil. Bularga bir ıyılık bere turgansın. Şul üylengönden beri balalı bol lege, kança bolup kaldı? 5 yıl. Nege bolbaydı eken? Sen işin ne? Sen işin ne? Kança balası var, kança nevresi var. Muna şul jakında da geldi şul. Jamantın eken. Bir jaktan urdap ota be. Jamantın jaşaytkan, daröyle maşina aldı, daröyle tamsaldı. İşin ne sen? Uşunu aytjatadi. Sana tiyeşesi jok nersege kiyiligişbeyle koysan, tutunup gele jatkan İslam dininden algan en mıhtı asıl zat sapatın uşul dedi. Kiyiligişbe, tilingde sakta. Allah öz ayetine estağfurullah. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ Sadakallahul azim. Qor dolgon qasam qorgo, uşaq ayın imiş çıgarıp gıybat kıluvçuğa, жақшылықты тыйып, жаман іште чектен çıkkanlardın bürüsüne dağı moyunsunup alar menen jelkeleş bolba. Alar menen bir oturba dep atadi. Qarang, sözdü qarang, ne dedi Allah Taala? Oşondan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem açık aytdı. La yedhulul cennete nammam. Uşakçı beyişke kirbeydi dedi. Uşakçı beyişke kirbeydi. Hazır barыбыз kolunardı alaqanı jüröңөрgө koygula dağı bir taraf ötküle men uşak kılgan jokmun degende ötküledi hiç kim öte albayбыз. Hazır gele jatıp geledim. Hazır çıkkandan keyin men jönde söyleysiңер sizler. Gıybat jönde özüne kılatkan gıybat kılarken kılbay yok. Men jönde söyleysiңер sizler. Söyleysiңер. Jaman kıykırıp söyle da özü kanter eken deysiңер. Uşuňardın öz uşak, uşuňardın öz gıybat. Abdullah ibn Abbas, Allah ondan razı olsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Marran Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bi kabrayn. Peygamber iki mürzönün canından ötüp kaldı. Sahabalar menen baratıp iki dömpöygö mürzönün canından ötüp kaldı. Faqal innahum la yu'azzaban. Ve ma yu'azzaban fi kabir. Peygamber toktop durup ökönü uzaka tiktep durup anan sahabalarına karap eki azapты alıp atat dedi. Allah. Eki azapты alıp atat dedi. Kagılayın bir tuğanım. Eğer oşul ekönün biri senin ataң же senin apaң bolup kalsa, Peygamberden oşul eki azapты alıp atat dese, ne olat ele? İçiңen kan ötöp ele? Ay, men jarık dünyaya alıp gelip, giyintip, tamak berip, jetelep, arkasına kötörgen apam azapты alıp atabı dep, kan seyüretelen go. Biroq Peygamber aytdı, eki azapты alıp atat dedi. Huma yu'azzaban fi kabir.
Силердин көз карашыңарда dedi. Пайгамбар айтып жатат. Силердин көз карашыңарда азыр мен айта турган булардын күнөөсү чоң күнөө менен азапталып жаткан жок dedi. Силердин көз карашыңарда ал чоң күнөө эмес dedi. Силер ага кол шилтеп коесуңар dedi. Мынтип коесуңар dedi. Бирок чоң күнөө dedi. Силердин көз карашыңарда бул чоң күнөө эмес азапталып жатканы. Эки күнөө себептүү азапталып атат. Экөө. Факана ла ястатир минал баул. Бирөөсү заарадан таптакыр тазаланчу эмес экен. Заарадан таптакыр тазаланчу эмес экен. Ва аммал ахар факана ямши бин намима. Ал эми экинчиси ал дайым гыйбат ушакчылык кылат эле dedi пайгамбар. Бирок ушул экөө силердин таразаңарда, а бир таразаңарда жашоодогу чоң күнөө эмес деп эле сезилет dedi пайгамбар. Бирок бул экөө чоң күнөө деп атат. Мана мүрзөнүн ичиндеги азапталып жаткан эки кишинин бирөөсү сейдигинен сактанбайт эле, экинчиси гыйбат кылат эле. Яхья ибн Касир мындай дейт. Юфсиду намман фи са'a ма ла юфсиду сахр фи шахр. Ай Алла, мен кошулам ушул сөзгө. Сыйкырчы бир ай же бир жыл сыйкырчылык кылып, анысын бияка, мунусун бияка куюп, эки адамдын ортосун буза албай жүргөндү ушакчы бир саатта тынчтып коет деп атат. Жаман күчтүү экен ушакчы. Сыйкырчыдан күчтүү да ушакчычы. Ал эми сыйкырчы деген ак сууну кара сууга куябы, шыгылып, бир жерге апарып көмөбү, ийне саябы, өрттөп атабы, анесе кылып атат да. Ага ишенген беркеде кеңкелес. Барып алганда ага дагы шамын суусун көтөрүп барып алган бир бакшыга, көз ачыга. Анын бир айда же бир жылда буз албаганын дейт. Ушакчы бир саатта тынчтып коет, бузуп коет деп атат. Ушунда мисалы азыр эле сүйлөшүп чыктым да мен мына жерден. Ушу аксакал менен азыр сүйлөшүп чыктым. Бирөө келип туруп эле, сизди аябай тиктеп турду эле, байкадыңызбы? Ооба. Өтө жаман киши да деди. Мен дароо эле бузулам да. Сизди тиктеп турганыңызды атып атты дейт да. Ал атып атты сизди. Мурдуңуз куюлуп калды. Как раз мурдум куюлуп турган учурда айтты да ал дагы. Окшошуп атпайбы? Ушакчы дароо эле тынчтып коет ары бери кылып. Анан кийинки учурда мен уже бул кишиден кача баштайм да, тиктегенде эле мекене баштайм. Ушак ушундай итет болгула. Аялыңар менен ажыраштырып коет. Эне кызды, ата баланы, эки досту мындай кылып коет. Гыйбат ушакчылык ал эмне десе? Туфашил асрар. Жылдар бою катылып келген сырды ачасың. Ушул. Андан башка эмне кыласың? Кен каздыңбы? Көмүрбү? Алтынбы, күмүшпү? Бирөөнүн ушул катылган, айтылбаса экен ушул билинбесе деген сырын ачтың. Турису дагаин кек душмандыкты алып келет. Тарфаул мавадда ортодогу достукту жоготот. Тужаддидул адава душмандыкты кайра жаңылап коет. Ва тубаддидул жамаа жамаатты тыркыратат. Ва тухижул хакт ичтарды көрө албастыкты козгойт. Ali ibn Hüseyin bir kişinin gıybet kılıp jatkанын uqtu. Uqatasызбы? Ali ibn Hüseyin Hazrat Ali'nin urpağı. Ali ibn Hüseyin bir kişinin bürünü gıybet kılıp jatkанын uqup turup mınday dedi. İyyak vel gayba. Gaybattan özündü tıy. Tilingdi toqtu. Tilinge çık. فإنها إدام كلاب الناس وضيافة الفساق. Anken uşul gıybet bul itlerden tamağı, buzuklardın sıyı. Kağılayın sen ittin tamağın cevatasın. İttin sen buzuklardın sıyında oturasın. Şu söyleşin menen dedi. Kara söz emes bekene tamam gör kara. Bizdin tamak degen okatыбыз ажарлуу мыкты дасторкондун үстүндө аземдүү чоң табактарда гүлдүү чыны кеселерде келет. Иттин тамагы ит аякта келет, аякта келет эле. Сизге ит аякка бир тамак куюп келсин эмне дейт? Сизди сындырганы, сизди шылдыңдаганы, паска урганы болот, итке теңегени болот. Иттин тамагы ит аякта болот.
İttin tamağı sizin juğundunuz bolat. Siz mülcügen söökten giyinkisi. İtke bergen tamak siz jebeysiz. İtke bergensip dep kalat ko bizdikiler. İtke tamak bergensip dep. Dal oşul biz süylep жатқан gıybat al itтердин tamagı da buzuqlardın sıyı. Sizge hazır şul jerge çakırуу kelipdir. Urmatlı cemaat, cuma namazdan keyin cemaatыңыздар menen denesin satkan kızdardın sый tamagına gelingizler dese barasızbı? Barasızbı? Qanday tamag eken son bir bar koybaylыбы? Deyibizbi? Jirkenesinde tapkan akçası aram bolup atsa, jaygan dastorkon aram bolup atsa, iş aram bolup atsa, oşu tamakka barabızbı? Dal uşunday da mıneki. İtтердин tamagı, buzuqlardın sıyı oşol. Süylep жатқанымыз Құдай сақтасын. Esibizge kelele. Bizge çeyinki tabiinler, mujtahidler, alim mutamakkinler mıhtı olgan eken da. İbn Abi Zakariya oturgan majlisinde hiç kimdi söz kılbastan barın ordunu koyup maktap, sonun kılıp süylep, anan akırın orundan turup bitetele. Ananın tetele. İn zakartumullah a'annakum. Eğer de Allah'ı zikir kılıp otursanızlar, jardan berебиз albatta. Qoştop turabız. Sizlerge dem berim. Ve in zakartumun nas taraknakum. Eğer de kimdir biröөнө özünüz qoşuş adamların kimdir biröösün kemçildigini ayta turgan bolsoňuz, biz bul majlisти taştap çyıp ketebиз deydiler. Biz antebиз da toktagın. Gelsen baştan baştagın le bayagı ne? Baştan baştagın. Sen ukpay kaldın. Doğa qaytalatабыз da bayagını. Baştan başlay bersen emi. Kel ukpay kaldın. Dağı baştan başlatarsın da bayagı. Buzuquluktu. Oşonu koy. Tığıy tilingdi, ozungdu jap, ekinci aytpa. Biz bu jerge sen uqqany kelgen jokpuz gıybatыңды dey albayбыз da. İbnül Mübarak li Sufyan el-Thawri'ga mınday dedi. Ma ab'ad Aba Hanife minel gıybe. Ma sami'tuhu yaghdab aduwan lahum qat. Abdullah ibn Mübarak Sufyan el-Thawri'ga mınday dedi. Abu Hanifa'ga uşunçalı taң kalam. Bir da jolu biröөнü gıybat kılganын ukpadım dedi. Abu Hanifa'nın. Abu Hanifa'nın bir da jolu biröөнü gıybat kılganын ukpadım dediler. Sufyan aytdı. Huve vallahi aqal min an yusallata ala hasanatihim men yezhabu biha. Emneni aytas? Emnesin aytas? Al özü emgek kılıp, minet kılıp tapkan soğuptorun bürüğü beri virgenden kopton attı. Şunu atasbı? Tünü tahajjudga turdu, göz işigençe ıyladı, anın soğuğunu aldı, anan tarsele bürüğü berip koysun boşan dep atады. Al emgek kıldı da. Jasagan emgegine kүйgön insan tilin tıyıp gıybat kılbaydı. Bizdin okugan namazımız köpçülüktü. Gönügü bile de. 4 süre bile oşon. Allahu Akbar degenden keyinler şu. Ne kılan bazardagına? Tez barıp durup salam. Şul. Okugan namazыңды namazday kılıp okusan, anda gıybat kılbay telen. Sahl ibn Abdullah mınday dedi. Men arada en yeslem minel gaybe felyesudda ala nefsihi bâbel zunun. Kim şu gıybat kılbayınca, gıybattan ehtiyat bolayınca, tilim şu gıybatka ketip kalbasın dep ehtiyattansa, anda al gümön eşiklerin bir ötürü kurtap koysun dedi. Gümön eşiklerin bir ötürü kurtap koy. Men misalı, mında kılıp bir ayal menen ketip barsam, bizdin imam, gördün mü? Bir ayal menen ketip bartat. Gördün mü? Barını görsetesinler. Al men ayalım. Uşunday gümön eşikti cevap koy dep atat. فَاِنْ سَلْمَ مِنَ الظَّنْ سَلْمَ مِنَ التَّجَسُّسِ. Eğer de al kişi gümöndönle
күмөндөн эле өзүн бекем кармай алса, ал аңдуудан да өзүн токтото алат. Аңдып тешиктерден булардан өзүн токтото алат. ومن سلم من التجسس سلم من الغيبة. Ким аңдыгандан өзүн токтото алса, ал гыйбаттан өзүн жүгөндөй алат. ومن سلم من الغيبة سلم من الزور. Ким гыйбаттан өзүн сактап кала алса, ал зур жалган күбөгө өтүүдөн өзүн кармап кала алат. Жалган күбөгө өтпөйт. ومن سلم من الزور سلم من البهتان. Ким жалган күбөгө өтүүдөн өзүн жүгөндөп кала алса, демек ал эч кимге доомат артпай жашайт, жала жаппай жашайт. Al-lisan hablun markhiyun fi yadi shaytan. Til деген бул шайтандын колундагы узун чубалган аркан. Инсандын тили шайтандын колундагы узун чубалган аркан. Шундай кылганда кебирлердин тилин, шундай кылганда таңгөрүм ол жердеги гыйбаттар быдырайт го. Шундай силккенде. Иллам юлжимху al-abd bil-ijam at-taqwa fa innahu yurid sahibi bi mawarid al-ahzab. Эгерде эси тилдин эси тилин жүгөндө эле түйүп бекем кармап калбаса, шайтан аны сөз түрдө тайгыланып бутусуна турган, абири кете турган, айыбы ачыла турган жолго өзү эле салып коет деп атат. Такыбалык менен жүгөндө биле калбаса, шорунун кураганы ушул. Кудай сактасын. Сөзүнүн аягында пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам: "Ала ухбирукум би хиярикум." Мен силерге араңардагы эң жакшыларыңардан кабар берейинби? Ким экениңерди айтып берейинби деди. Алар айтышты: "Айтыңчы я Расулаллах. Ким биздин арабызда жакшылар?" Пайгамбар айтты: "Алладина ида ру'у зукираллаху таала." Алар ошондой инсандар. Алар элге көрүнүшү менен аларды көрүп туруп, эл субханаллах, субханаллах, субханаллах деп кала турган инсандар. Алардын жүрүшү зикир деп атат, көрдүңүзбү? Алардын жүрүшү дават. Даватчыны көргөндө эч качан аны барып туруп бир чектирип коюнчу дей албайсың, эч качан. Кичине мынча бир 50 грамм алып берип кое аласызбы дей албайсың сен даватчыга. Анткени анын турушу деп атат. Анын турушу зикир, сага зикирди эстетип коет. Сага зикир салып коет. Эми силердин араңардагы эң жаманыңардан айтып берейинби? Ким ал? Я Расулаллах, айтыңчы. Пайгамбар айтты: "Ал-машауна бин-намим." Дайым ушакчылык менен күн өткөргөндөр. Al-mufsiduna baynal ahibba, er ayaldın, ene kız, ata balanın, iki dostun ortosun çağımçılık menen, gıйбат menen buzgandar. Üçüncüsü, al-baghunal bura al-anat. En mıhtı ustazdar, en mıhtı namazkan, en mıhtı musulman, mu'min davatçının söz türde arkasından jala jap, anı karalagandar. Muna şula sizlerin arаңардағы en жаманыңар dedi. Ayattарға sadaqallahul azim, hadisке sadaqa rasuluhul karim. Қағылайын бір туғандар, бұзықылардың сыйы, иттердің тамағы болған ғибаттан етият болайлы. Алла Тағала өзі сақтасын. Амин. Аллахумма иннека афуун карим, тухиббул афва фа'фу анна, я рахим, ва би рахматика я архамар рахим. Аллах.